Welcome back once again. It's still Mandi Dukan Sona Nimwana Ndwa Mahunguni. Yo, let's be honest. Looks like there's a lot zine skete aka industry ya shi yala hapa hayani. Ndiamba ka music wa hayani hapa kala Venda. Huna zwingi zwine zisumbedza zori hutoba hu uri azikwambuwanga hazo. Bedzi yeah, batho kutangana na ziyahura. Ndikwambiswa hezwi ngori ndikuwana miledza hei ine nawana ni kuiwana hapa kha vhathu vha tshi khou sumbedzisa uri zwifhio ke zwa khwambiwa zwifhio ke zwa khwambiwa ndo vhona huṅwe hafha noni u khou sumbedzisa muṅwe a khou sumbedza uri nga nḓila ine zwo vha ngayo huna u tambudziwa ha vhaimbi ende vhaṅwe na wana uri vha khou tambudziwa nga dzi manager dziṅwe manager dza hone futhi u khou sumbedzisa the way dzine dza vha greedy ngayo hayi tshelede yaṋu ani nga ḓo i ḽa Nenga de kwame cherede ndore ibona ndore inukedze kela ikopire. I'm sorry guys, I'm joking. Yeah. So ukosumbesa zori una the greedy managers. I'm just trying to get back to one of those posts. Like I said guys, during the atito de David aka post ine nandi post aka Facebook is because representatives chambers to zwine zavori izora ponda postera zone but I'll try from now on or if una dzimbudziso dzine vha nadzo I'll come here into our YouTube channel and ndizame unipindula kongwana musi yeah so zwithu zwo ralo so I'll try my best uri husike une na wana uri ndiva ndiko pindula uri vhathu ngoralo uri husike une yavo uri ri asala ri ka page nthihi which come on as managers in our greedy kana dzine dza vhori dzi abusive towards the artist. It will take us back to our first video kai lipungo la dzi manager chikwamba ngeri chiri manager is not your sponsor. The moment manager achiwa sponsor chanu kana achiwa ene muthu ane avhori in charge na unifanda ndi ene na kubadela zwithu ene na kundira chimwe na chimwe Ola mutu ubachi will become your record label or your record label executive. Upedza achivo jia ndango. Upedza achidivori ahuna do ya hon anazuna nga mubuza ni amkoroda. Ndizo nikonfesse sana. Nipedza niko mkoroda and then nezu nichivo mkoroda hapa unina wanori ini anichana sei anichako nuamba chitu. Ubotu ni uzoro zipio zitiso hani cherede ya zi performance ichida arali ubona account yo vulelo ndi chedi ya performance kana ijena ka account ya musamu imbi na kono mubadela zothe zwipo jena khaye dzi royalties dza dzi radio station zichida dzikho ya khaye richida kha tuzononga dzi digital streaming zikho ya khaye YouTube ndi yawe richiya kha swinwe na chimwe chenja chikuitiwa zothe zwipedza zwimadzina ni awe bunji hapo vhathu ni wanori baba vachiboni kondisera ngori ndibone vane vavori vo fara chimwe na chimwe chano ndi record label ndi hezwo zwine wana vhathu vanji vachilila chi record label ndava khayo atiko fareya na hanoyo muthu kana niyo manager ive eno va in charge kha ini ni vona no to vha fasi hawe u vha tshi vhuto ni vhudza uri ifufani gume guy ndi yona tshimbudzo uri nawo ni nga shume na hoyu ni nga shume na hoyu there's nothing you can do arako ni vhudza uri ni nga shume na this guy ni nga shume na this girl ni nga shume na this man ni nga shume na magog there is nothing you can do because that person is now in charge of everything. She is your record exec. But ndi ene ane namusi nichita mini zwiwela khaye zwithomane poko tendela uri manager ave ene ane ava uri ukhoni sponsora u bvisa dzi tshelede dzawo kuita mini ukhonisa na koda hone na mini zothe or if na yena na performer but igani yo 3000 2000 na vana saver imwe yori hendi ya next time ndi chiwa performer ni do shumisa bolt sezizwa no madora na dzi bolt kana dzi taxify kana dzi taxi dzine na to phonera yabo yone no ninyisa ya dovha yani vuyisa kha gig yanu ni vha ni no the saver if ni go feel ori ani ko do manager na vhene ane vha in charge na zwithu a ḓi dovha vhana ne vha ni na do wana uri ni cho performer ni ko do ni tshi swika ngani rengele halwa ave ene oni ambadzaho ave ene odova antelo chimwe na chimwe chine na kuita zo no tona vangana vanu no tona girlfriend yanu again ola muthu ko thogomela vhe we not at the end machero ndi ene another pedza kuni vhudza uri habe songo wangu uri ndi nne munne wa hezwi zwithu ini ani chena chithu kana uni farisa hani ni wana uri a una na do ya hone ni soko pfha ngari
ni ḓo luza, ni nga ḓivhi na ya phanḓa kha muzika. Ndi vhathu vhane vha khou feel uri ini ni belonga khavho tshiṅwe na tshiṅwe tshaṋu, ende vha ita uri ni feel uri you are nobody kha industry ni si navho, ende zwi songo ralo. So ndi tshi khou amba zwo raliho thiri ndi khou zwi ambisiwa nga mbudziso iṅwe ine ya ḓa hanefha. A thi khou ngo dzhena kha madzina a vhathu, madzina a vhathu a dina, ni a zwi ḓivha na vheiwe. Madzina a vhathu na luambo nga maanḓa, zwino a ri ngo tea u ṱwa ri khou dzhenelela kha madzina a vhathu ri tshi ri nnyi uri mini, nnyi uri mini. Fhedzi mbudziso ndi mbudziso ya postiwa hanefhaḽa kha post na vhuso ndi tshi ri manager sponsor chanu. So the moment manager a tshi vhesa na access to whatever you do or zwine na vha uri ndi ini kana product yaṋu na khou ita, ha vha uri ndi ene ane o dzhia dzi ndango dzoṱhe na dzi decision, ni sia ini ni tshi vho vha fhasi hawe, ni sala no no tou vha kha label yawe. Ndi hezwi ndo mbo ḓi ya registera label na wana a tshi mbo ḓi pfhi Tshimange record what entertainment what na wana uri ini zwa zwino zwoṱhe zwi khou itiwa haningei na mini. So if ni khou ḓi vhudza uri manager waṋu u khou ni farisa zwiṅwe, you tell him to walk, you'll get another manager, ngori manager ndi u shuma kha ini, no tou muṱhola. It's under you, you not under the manager. Ni khou tea u pfhesesa heyo phambano uri manager is under you, not you under the manager. One, hu tshi pfhi ni under manager ri khou tou amba fhedzi zwine career yaṋu i under ene, ini sa muimbi ni nṱha hawe sa artist. Ri ya khou manager career yaṋu, uri career yaṋu i vhe nga nḓila yo kwaliaho, a khou i sumba nḓila, yone mushumo. Hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi na zwi tendela, ndi hafho na fhedza ni khou ludza the value of being an artist, na vhaphuli na vhaslave na vho shumela ene ini. Vhunzhi hafho hayani aniho under this, and you don't have artist manager, you just have record label executives. Dzi tou uri a zwi ngo registariwa, fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi fhasi yawe, tshi itiwa ngaye, tshi controlwa ngaye, ni vhudzwa ngaye, ni pfha ngaye uri ndi ene ane a khou bvisa tshelede. Ira ndi gume hanefha, arali na dziṅwe mbudziso ni ḓo ḓi mbudzisa vhathu vha hashu. I've seen uri na vhathu vhanzhi vhane vha na mbudziso and they want me uri ndi vha fhindule, so we'll try all our best. Na men gailing ngei ni kha Street Talk podcast ri kha ḓo sedzana nalo heli fhungo, ri kha ḓo amba nga ha zwi fhungo, ndi manzhi mafhungo ri kha ḓo amba nga hao. So yeah, ndi zwezwo nṋe ndi ni funa zwone. Amara here ndo ya ndo.